ngoku kwintombazana. Hallelujah. Elithi iBhayibhile lam rhoqo njalo le ntombazana ibibamamesele, but this time around, kanti uPaul uzoba fed up abeseyakhuluma nomoya. Elithi iBhayibhile lam instantly the spirit left her. Hallelujah. Kodwa sekunjalo basifumana sebebanjwa. Hallelujah. Ngoba bagcwele ukusebenzela uNkulunkulu. Noma izinto sizenza kahle, we will find ourselves in the situations. Uyabona kumele uhlale entwini yakho uyazi futhi naxa uyenza, ngoba uma wenza into uzomane uzithandabuza, kanti into kaNkulunkulu ifamile kuliswa vele izobe ingaqali ngawe ubhale mandulo yaqala. Hallelujah. Izobe ingaqali ngathi nasemandulo yaqala sathi masiwe sathi thina uma senziwa. Hey Jesus, uma eleke emnqamlezweni ehlanjwa ehlangothini kuphuma igazi namanzi, we were taking, but we cannot take God's glory and leave out the pain. We cannot take God's glory and leave out the pain. So I let him come this way. As a queen of Sabatini, Kusalatina, Sabatata, sizothuka sihambe endleleni sidibane nezaqhuthelo ngoba sifanele ukuvuka. Uma sihleli kahle sifanele ukuvuka. Sifanele ukusinda phakathi, sifanele ukuvuka. Izaqhuthelo sifanele ukuvuka. Ande futhi kude sivuka.